أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما درسك خيا ديتر ديسا لسر مجارة عبودية أم راوستيابون إيروجي أم ديسا لسر همان مجارة رادوستن بهن دتاين بيتر مجار مها رمضانية مجارة مها رمضان جي قرآن روجية دمانا خو حاضر كرنا جتيك هاشتنا قرآن را تطبيق كرنا ويرا و نخو أمي بيتر لسر النابروكا قرآن بسكن جبركو ما شاء الله مسلمان دي خواندنا قرآن دا قصورة كبر زيدا ناكن يعني ما بيجن دخوينن اللي مخابن قال لك جرى بيكو دي معناوي أصلي جهاز تبن بيكو بحسن بوي أواي دخوينن وك ذكرك دخوينن ناخو أمي هناكي جنابرو كاوي بحث بكن كو قرآن السر چند أساسين بنجهي آوابوية مجارن قرآن ين سركة چنه كو أمجد بيجن چارن لسر چار بنگها چار ستونا هاتي آوا کرنه چنه او چار ستون نهانه يك جوانا و سركة توحيدة مجارة قرآن يا هري سركة توحيدة يكيت يا خدي تعالى رد كرنا نبونا هفتا وشريكين خدي تعالى آدو ديا فكرة آخيرتية پشتی مرنه صاحبونیه کو املوی داره عمل خوین آخیرت آماده دکن حاضر دکن جبوه داره امی وره بکن يعني پشتی که امرن کو امی دیسا صاحب ببن جبو کو حساب بدن مجارا یک آسرکه جوان چار مجارا نجی اوه حشر مجارا حشره پشتی مرنه ونه صاحب ببن چوا کو هر سال روی عرضه پشتی مرناخوا ساغ دبه چواک خود تعالی عرضه حشکو بنند پشتی مرناوی ساغ دکه ای انسان کو جیانه که کرت بوراندن لبله هم بخواد کرتا جیان یا هری آستا جیان حیات هری بلنده بون هنه جی بگومان جبو محاسبه جبو که ببینن که عمله و مقابله چه هاتیه لکه داره ببیجن جویایه انجام آوی چجه درکتیه بر پرسیاری آخواه روبرو ببن ده هونه بینه شیار کرنه ده بینه بر پرسیار کرنه رو داره بینه دادگاه کرنه دادگاه هم مزن مجارة ديام اوه يعني آية كي توحيدة آدو ديا حشرة آساسيا نبوته نبوت جار جاران كو دست خدا كتابن خدا تعالى هنا وقت توراتي انجيلي قرآن زبوري وصحفين ديتر يا بيخمبران يا رسولان جار جاران جي وك نبوتي وك نبيتي هات يا ما بجن و في نوعي نبيتي قال لك زيادة بيخمبر هاتنا لهنجو انا حتى كومي بجن خانم وانجي بوان اقناع نبونا نهاتنا ناسكرين جواك اخوة نكاري بونا اقناع بكن هداية نديتنا وهكذا فرن جوي نوعي قال لك زيدنا بله إجارة أمي ديسا ما قلت بو مجارة سسياجي نبوته يعني نبوت أو ريبرين معنوي ينكو معنى ومقصدا أرمانجا حياة إنسان كو جيرا دبجن دبن ريبر د حياة إنسان وإنسانيته ده دبن بيشنگ إنسانيتنا ريبر وسروكن إنسانيتنا معنوياتنا دكمالات إنسانيت أو إنسان هرير هناك أون وواتي حياة وان مقصد حياة وان جوان پیشکش دکن هن جوان بمعجزين دست خدا و دعوی آخوا اثبات دکن هنجی بوان کتابین کو دست خدا وان دلیلین کو دنا وان کتاب آدنه کو مثلا قرآن بخوا هم دلیله هم جی معجزه کو کتابه كواكي وي نكاره بيتا آنين مجارة أما بيجن سسيا ما قلت چبو بو نبوات بيخنبري رسالة مجارة شارع عدالة عبادته مجارة شارع جشية عدالة عبادته
بله إجارة عبادت عبودية دفي أو كده عدالة وما بيجن مجارين كل حقوق دنيرن لحقوق الشخص دنيرن ليجواك دنيرن يمالبات دنيرن وهكذا جبار فكرنا بقرة تا ديندارية وتا ميراث وهكذا قال لك مجاري خوهنا عادل بون أما بين عدالة شو عمره بداد وري داد پروري جيانا كيد مشينا بو مروفاهية بو إنسان هي من أساسي چنه وی او که ده وی چرچوه ده ریبریه که انسان دکه هیمن اساسی داتینه چرچوه و قانون اساسی داتینه لی ناورو که وی ایدی داگره یعنی ده وی چرچوه ده دویت جوان خطین اساسی ین سول که جبو انسان حتیه دانی جوان در نکوه دیه برخواه ببینی نخواه چنه ما قلت امدیسا تکرار بکن مجارن سرکه توحیده یکیتیا خود تعالیه و آدمی حشره ای انسان توی ساق ببی پشتی مرنا خواه بیدی ساق کرنی که وشانه دیره و نچویه بیک حساب ببینی بیکو تشتی تکریه در کهون برچاوه ده آسسیه جی ای انسان تو هاتیه و دنیه تو هاتیه شاندن تو نه حیوانه کی سربردایی ریبری تهیه لریبری خواه بگره لسرکتی خواه بگره خود تعالی او تیرو چوی که کود فرنجی بی سرکه نهشتنه ریبرک دایا پیشوانش بو کریا خواه زوزان و هاوین خواه ببینن ای انسان خود تعالی تجی بی پیغمبر نهشتی بی ریبر نهشتی دا کو دلیل اکستر شیبه و کتو بیجی یا ربی ما تا کسک جمر نشاند ریبری متن نبو حقلی و هشیمجی تیری نکر کو از بر خواه ببینم از دوی ریا راست کو تجمند خواست تی کتا ماوی ریا هانه نخواه تو بی دلیل نهاتی هشتن جبوتا ریبر هات نهشتن یادن امی بنچیه حشر اما اصلا عدالت آچارمین عدالت و عبادته از دماغ امی مروف دناب خود معامله بکن ازی بزاروکی خود معامله بکن وقت ما قلت قال لك مجاري خوهنا ايه او كي اگر كو دولتك اداره دكم اگر كو سرك قبيله كما اگر كو دائره كار بريفد وهكذا بر برسياره من ده حمو وان دائره انا ده از مجبور بعدالت جد وان دران ده او بكم جا خود تعالى هي من او كي اساسي دانينا دنا بروكا قران ده لمجرى ما يلو او كم بين بشر ديم او كم بين مجرى شارع عدالة وعبادة بهفدوريه زبرك اوجي حقوقي حبكي هناك ايه شخصيه اما بيجن هلبت على خاخه عبادتي بالجفاكي رجي هي عبادتي ما قال لك هي لو حطها للجفاكي نرن جبروي اما بين مرة نكار النقطه كده عدالة وعبادتي جهفجي بقتينا بري وان مجارين كو حمو بين عبادتي على قدر لكن عدالتي جيده همان او كده على قدر لكن اما بيجن قال لك اجارات جد من مهرن شريعة أخا بكن يعني مهرن جم قانون أو بكن يعني جد من شريعة خواندية من شريعة خواندية يعني جد اسمش قرتنا بقرا جو حكمي أما بيجن نمش كرني روجي قرتني بقرا أما بيجن سينوري وزكاة داينة وهكذا تفانا دنابوي لنا تا أما بيجن داور كرنا أما بيجن حكم داينة دنابرا دو شخص هذا مجاري خي ميراث بن أما بيجن شر وبرشون كربن وهكذا قتل وكشتن وخذينا كه يعني خرابي وزنا وهبن أوانا حكمي أوانا تبا بهفدو فنا ناخو عدالة وعبادة أو جي مجارة كسركة يا قرآن عادي ترم ناخو أمي ديسا بريخو هنا كي بدن في آيات عبوديتي ما قلت ما درسا خويا ديتر وسا هنا كي بكورتي قلت اللي سر في مجارة هاني وقت ما بحث كر بينج آياتان قد تعالى مجاري بحثا صفة كسين باورمند مندكة دس بيك سورة بقرة ده وبدو آيات بحثا صفة ووصف إنسان كافر ونباورمندكة بو حفت آيات وبسيزده آيات بحثا إنسان منافق دكة بصورة مسلمان وباورمندن لي بدل ده منكرن يعني جدير ما رونا نشتيه هيج عم بيجمع عند مترددن يعني دبر نابرا ويدا دشنوتين نابرا إيمان وكفر دا دشنوتين وان تشتيه كودكن دوان ده نصادقن ندرسن دوان حمو عمل إخوة وان تشتيه خي كودكن ده نا إنسان يدرسن لو ماكو أم بيجن أم جوانا را منافق ده بيجن سيزدا جيلور بو بيست ما آياتا بيستو يك وبيستو دديه أم بيجن آياتان جي ادي توجيها و بريوي
لأوكي لتمام إنسانيته دي سامي بين حموان جواكانا دجميرة وصفيوان بحث دكا و پشتی ویجی وەک جڤاکە ئینسانیەتێ بێک و فەرخەکێ دەنابەرێخە ji hemûyan re bi xîtaba Bismillahirrahmanirrahim ya eyyuhennas gelî mirovan gelî însanan ew ê ku kirasê însan li xwe kirine û di hindirê kirasê însaniyetê de jî qabiliyetên ku dêkaribe bigêje meqseda însaniyetê hildêgire ew însanê hanê. İcamê berê wê bidin çend ciyan dema ku tu berê vê ewka hanê didî evdê mümin bawermend ew wek bi 5 ayetan behsa wê hatibû kirin ew jî em ê bin mümin bi xwe ji nav xwe de dibe du beşa ew müminên ku di dereca erênî de ne di dereceyeke meqbûl de ne pêdiviyê îmana xwe bijîhtînin û di daîreyê teqwayê de ne. Wek tu desta xwe li pişta wî dixî tu destê xwe li pişta wî dixî tu dibêjîte gelekî başî eferim ji te re di vê rê de bimeşe berdewam bike. Rê ev e tu ketiye rêyeke rast nebî tu ji vê rêya hanê dernekevî. Ji însanê ku bawermend e taeta wî jî heye ubudiyeta wî jî heye lê di sînor de di hudûd de yanî zêde jî pêş de nexistiye divê tu jî ketiye rêyeke rast lê ubudiyeta xwe evdîtiya xwe pêgirêdana xwe ya bi Rebbê xwe re bêhtir bike. Ew layîqtirê vê yeka ku tu dikî hêj xurttir bike. Tu hemd û tesbîha Xwedê dikî lê bêhtir bike. Tu serê xwe datînî lê bêhtir deyne. Tu xwe datînî li ber Rebbê xwe lê xwe tune bike li hember Rebbê xwe em bêjin. Tu fedakariyê dikî belkî em ê bêjin ku zikata xwe ya ferz dî lê bi sedeqa û bi îhsanê bêhtir wê teqwiye bike. Yani we hakeza kûrtir bike xwe bêhtir berê xwe bide xêrê, qencî, evdîtiyê pêgirêdana xwe ya bi Rebbê xwe bêhtir bike. Dema berê wê li evdê mümin e bi vî awayî dibe. Em bînin ser kesê kafir dibêje ji bo şertê îmanê du tiştên esasî hene. Yek divê muwehhid be, tewhîd be, yekîtiya Xwedê Teala muheqqeq wê îtiraf bike. Yekîtiya Xwedê la ilahe illallah. Temamê îlahê dîtir red bike bi yek îlahekî em ê bêjin ew bike. Kaînat çawa Xwedê Teala temamê kaînatê hukm dike li wî bi xwe jî hukm dike li jiyana wî ya civakî jî hukm dike rê û rêzaniyê di wan deveran de jî ji wî însanî re dike. Divê tu jî pêşiyê bibe muwehhid û dawiyê çi neke şirîka ji Rebbê xwe re çê neke. Bi vî awayî tu jî xwe têxîne daîra ubudiyetê. Pêşiyê xwe ji qirêjiya şirkê bişo tewhîda xwe dirist bike mijara tewhîdê zelal be biracem te ku tu müdaxeleyên dîtir di kaînatê ji dervê Rebbê te müdaxeleya kesekî dîtir tune ye te'sîr ji ya wî pêvtir di kaînatê de tune ye te'sîra herî xurt ya herî baş a Xwedê Teala ye û em ê bêjin ji xwe ji xeyrê wî quweteke dîtir tune ku müdaxela wê di jiyana rastaqîn de ku hebe xwe safî bike xwe paxij bike em ê bêjin ji wan qirêjên şirkê xerabiyê nebaşiyê û bûyî awayê êdî tu jî serê xwe deyne secdeya ubudiyetê xwe bike eskerek ji eskerên Xwedê Teala têkeve daîreya rêkûpêkiya wî întîzama wî bibe yek însanekî peyrevekî ji peyrevên wê doza muqeddes ku meqseda çêkirina jiyana min e a te ye a wî ye a her kesî ye. Ev jî dema ku berê wê bibe li kafir. Baş e münafık. Münafık di zatê xwe de wan ji ew kesên li dû pêxember wan nas dikin û Qur'an bi dûdêrê jî wan dernas kirin, nimêja xwe dikirin, roja xwe digirtin di şekil de yani zikata xwe de dan çi ferqa wan ji min û te tune. Îca Xwedê Teala hinekî dide nas kirinê wan em ê bêjin car caran ku dema ku radibin nimêje wisa sisto pisto radibin û bêdirê xwe radibin û eşq û şewekayê ku ubudiyetê bargiraniyekê dibînin û yani ev jî wek bûye bela serê me ev çi bû mehema em ê bêjin bavê me ev me gunaha nekiribûna qey nedibû em nebûna yani van teşqalanê hanê yani gelek noxteyê ev yani münafıqî dana em وەکایە ku گروهeke li paş me ma binûşûbin ew ê ku di wexta pêxember de bin hema wefat kiribin nûşûbin ne wisa ye di her civakekê de
اگر کو ایمان مرو نه ایمانك صحيح بعد درجه کو تیره بك احتمال هي کو بينا نفاقش مرورة يعني مرو بإيمان آخر ندرس به إخلاص مرو كامل اگر کو مثلا می بيجن کو درجه نفاقي بلند به عمل مرو ده جديولا رضا خود تعالى اما علامات هري اوك اما بأيك هر كس دكار نفس خود قياس بك او عمل کو ازدكم جبو ديتنا إنسانة رئاء الناس أم بيجن خلقوا هم ببينن وبس نما بدن بيجلا فلان كسو چه قاسا باشه چه إنسانة كي هجايا چه إنسانة كي هجايا چه قاسا باشه چه قاسا خير وخيرات جدستادين چه قاسا عبديتية دكا چه قاسا قرآنك دلال دخينا وقالك أو كيوي هنا يعني تنكو مقصد جي أبا ناخوا أوي تشني دنيش خدا كرنا دلي خدا كرنا إله توجه إنسانا بري خدانا إنسانا قبول كرنا إنسانا جمعي أساسا بينا نفاقي جوية كيرتين ده حديث عن جهد بيان بين دماكو ده بهيوة دروادك دماكو سوزا كده سوزا خوان ناينجي دماكو أمانتك بدي خيانتي وي أمانتي هاني دكا يعني شخصيتك هفنا قرتي هيا زماني بي وعقيدة وباوريا ونيتاوي نيكن يعني بيجي شخصيتك قلقي برشا تو نزاني تو نكاري كبركي لسر شخصيتك معنوية وي إنسان منافق ديني قلقي جارا بيجن بهنا فتنة وفسادية جيتي جتبلي هوية حزدك وصاية يعني بيجن أو وصاية ليتو جيب برسي وبيجا أزم إنسان مصلح كار يكو هري رونا كبير يكو ما بيجن مجيوي هري بيتر كار دكا وريزانية جي إنسان دكا جي إنسانية دكا وبخيا أم نكارن ببن مينا إنسان صفي وبعقل بوي شكل وكايكو إنسان جرزي خب قدي وغيره ديام يخو قال لك لأوكا كدني بصورة كدني بدناس كرنا حاجة حاله هندري خرابية تسليميتك كامل وتمام جو ربي عالمي را تنيا خدي مجويج محافظة بكنا خو أو إنسان يكون صورة ده مسلمانة وجار جاران كو قالك جارا باكي ما بيجن أو كي مسلمانية وكايدنا مسلمانة دو عمل مسلمانة كنت كده بوان كرين نخرة كرياري نخرة صادق به بوان مخلص به وانا جبو خدي بك جبو عبدا وان أو كان نكا جبركو بوشن بتالن خدي تعالى وعملية بعض الهواء هايته جهب نخوة أي إنسانو جخوا تشتكو دبيتو بكي أبا وظيفاته كاريته أبا وتدكيجي ناخوانا بإخلاص وصممية بك باش ما هناك بريك أم أو بكن ما بري آياتي بتمامية بخينن ما أوكر بك ما قلت آياتا سورة بقرة مانجي شيركي ये 21 دو दिया सूरत मांगे जिगल की बे की बाला मेरा दक्षिणा यानी छमा आमा बे नावे सूरत की हरी दरजत कुरान है को हरी बेतर बे की हुक्म واحكام وقتي هنا برف مره قال بيجا قران كبشوك يعني دو النقطه هذا شما ناوي تشيلك اللي هاتيه داين وصابوك ام بيجن دناف بني اسرائيل ده بني اسرائيل خم كي موحد بو تدي نسلا يعقوب پیغمبرتن ناوکی يعقوب عليه السلام جي سلاوين خود لبن اسرائيل بوزارو كينوينا او بونا 12 قبيله جوان انسان پر بونا ليه بن باوريان بنبوته هي بيكتيا خود تعالى هي وهكذا ليه بدو درجي دماك ومرف جيانك اگر نه آزاد به كولتورا سردست او چاندا سردست تينا خود ده مرف ولو تو مخالفه وی خویا ولو تو درباج دستی وی بخوی تیرا خطینه لمرف دکه باوری و هدی دکوین بنی مجیه مرف جی تو تشناده کی تو نزانه تجبو چه دکی یعنی دما کو تجوان تشتانا دور دکوی تو طلبه وان دکی تو وانا دخواست بجی هر وکی ایدی او بتا نورمال دبه جیانه که دب امه بجن زور دستیه بتا نورمالیزه بویه تبقه دایا قبول کرن وی کراسی هانه لطاحتیه کرن هنجي وسع بدو درجي اللي تم معايا كنت بيش خايف كراسة يمنا يعني وسعية أمي بيجن الفكرة أساسي تزاني بيأكيد نلتاكر يجي لي هاتي قبول كرن وك أمي بين أوكا روحاني لو ما جي عندما كو خدي تعالى جبونا امتحانك أمي بيجن أو جي آزمونك لبر بني إسرائيل مريكي وان شيار بكوك معجزة دبي أمي بيجن جيلك كشرجة بكن ببرجة وي جيلك لأوكي خن أما بجن لمري خن دي خد تعالى وي مريا هاني صابك بدست موسى عليه السلام سلاوي خد لبن إجارة
بني إسرائيل وقت مقول بن كولتورا فرعونيتي ده شاندا فرعونيتي تينا خو تيرا خو دايوان أو دبن تأثير خدا هشتنا يعني الشرك جيلك برستي أو جيت الجغرافيا المصرية ما بيجن زراعتها بو شاندنيها بو ندخواستم که امی بیشن او بکن گوشتی وان بخون ندخواستم که امی بیشن جدار به قوتان به شکل امی بشارجه کردن و هکذا به استفاده کرد داکو او قوتا زراعتی نتفه بمینه بوی اوای استفاده کردن لبل ایوانا ایدی دو درج بو مقدس بو جمعه مرن کاره دستی خب مرن کاره و شارجه کردن چه وقت چه رگ شارجه دکی ما خیلی شده بود شارژه کیش بلکه سیستم فرعونیتی لوان قد خکر بو امی بجن کو چرا که شارژه کن و هکذا جبر کو قوت بو یعنی قوتا چاندنیه بو یا خواهی کردن بو پی جا اف کتیا بینه او که وانی جا دما امر جماره تدوی ما کیجا چیلک لباس عوی مشاش بو چیلک گلکن کیجا رنگه یا دوی امی بین ایزدار جیبه زرکه چوایه یا خود تعالی وصل تفصیل دک نما کارم برند نه تمام قوم وانده تنی چیلک که بوی وصفی هیه هر کدش خود تعالی لوان گرانتر دک دوی وما كادوا يفعلون هندك ما بوك نكنجي لو ما جمع بين او نابي هاني يعني قال لك بجراني لسر ساكنه سوره بقره ده لسر وي اوكي او سوره هاني او نابي هاني تشيلكي لي بويا بلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قالي مروان عبادتي بكن اعبدوا ببن عبد اعبدوا عبادتي بكن وببن عبد وعسكر جها هم بكن وكاي عبد منزانو كوليا انسانكي خدمتکار سیده خویه سیده وی خودی وی چله فرمان بکه دوی به سر چاوا یعنی بوی و گریدایه هم خوارنو لخوا کرنو رازاناوی سرویه لجالی دن جی جیاناوی لسر عایده دن امی به سر حساب وی و گاوین بین نما بجی یعنی لسر حساب خودی ویه جرا کار دکه کداوی جبویه قرار وی امی بجن ترجیح وی جبوی کیمن بپرانی د چارچوا بيجن رضا خدي وي لو ما بيجا دوي معنا عبد عبادت به هنجي ببن عباد شواكو امي بيجن ون غوتنن افنديه خديه خو امي بيجن اويكو ون قاوتا خد وفروتيه وانا وهكذا ون شواج امر فرمانه وان درناكبن بوي رنگ يعني امي بيجن بوكي قال لك يجي خرطر او ربكو وشاكرية ربكم الذي خلقكم يكون شاكرا اما بن او افنديه دني هاتن ون خود تعالى وخلقان دبو چان قرش دايه اما بجن جبوش قوة واستفادة بك وقتا كي كود قارب بكريانا بفروتانا وكريا چواكو بوان چان قرشانا لو حكم دك لي افيدني وخلق كريا ون تنبون درخست هبوني لو ماكو بيخ جريدان دويج يا وي عفد هاني هیچ بهتر به هیچ خورتر به تمام حياتها دست هبون وتنبون تدسي وده يعني دوي سويه ده خلقكم والذين من قبلكم حتى باو بابي تيكوتو به شخصيت اخواد بينا نمبن معلومه كوزاتك شخصك دنا تمام الدنيا ده مريب تاني سري بخد دين ببيان از كيما شمال ودري شدكم نوع مشيه اجكواتم يعني دماكم مرب باو بابي رخوا انسان رخوا راها خارجكي خوا او دكه مربو شكلي شخصيت أخويا معنوي تمام دكه خلقات ايوانجي خلقان دي او جي ربيته هم تو خلقان دي هم جي او خلقان دي نخوون هر دو جي چوا كمي بجن لسر وانجي عبوديت فرز بو لسر تجي فرزه لسر اي اول جي اي آخر جي قشتو دكه امي بجن اف وظيفة عبديتية خوا بيگرداني سر خداني نجبو خود تعالى گهداري كرنا امر فرمان خود تعالى سر حمية فرزه و اي قبئ پیشاتا من قبلكم لعلكم تتقون بهيفياكو هندي خودي بترسن جو حدود خود تعالى بترسن بري وهاي يعني ما بد يكي كود نكبه حدود خود تعالى يكي كوبي جرينه ده اما بد او تقوى كو تيتا طلب كرن جي انسان صادرم تقوى توش حدود خود در باس نابي حدود خود زاني سنور ده حتى كي دريه و خود تعالى بشتي قوتيه في خطا صور در باس نبه دما وان خطا صور لبرتا زلال بون وبوي جريدانا برب عالمي امي بجن او نابي ايدي تو حدود خناستي كي تو كبي دائره تقوى و تقواته
ناهی لید تو شاشیا بکی امی بجن ببی وسیله یا تشخله ده حیات اخوی شخصی ده مالباتی ده و جواکی ده معلومه ام لوی او کمی بجن وکای پرس شده بنیان ازی جکیر عبدیتیه بکم ازی چما بکم و هكذا هنك برسين اويكو ازي جيرا عبديتيه بكم ما لايقي ويا وهكذا ضمن في آيات آياتان ده برسي في وجهي هنا مثلا ازي شما عباد تو تشكر نتو تنبو يعني ما بين سدم كنتو تشكر دفيتو عبديتيه بكي ناخذ يعني هبونا تدسي ويديه ايه كنت تشكر مقصدك جي او كاتره جي هبونا ترى تشكر ناخذ توش خو مجبوري كو سري خوجي بتويني الذي خلقكم وشكريه آيات دي ترجي مثلا ما بيجن سبب دروين جي دي بيجن ما بيجن أود نفس عمده الخط شما أزجر عبادة استنبهم كي وياس شكرم ما دام وياس شكرم از مجبوريتك من هي كويس خبيه بقري بدم أفانا دليل هنا كي أنفسنا بله وهي أصولي مثلا دليل أصولي من قبلكم إبريا وجي هذا ما شوك أس شكرمه ولو منادي باو بابير منكم منادي تنجي قالوا أما بين إيه قدر باسبونا بيشين ما هو عناجي شاكر نوي شاكر يعني شو مبخوا تأثيرك وا منادي دماغ هاتم دنيا كو تأثير عم تشيبونا عم قد شيء نبو تو ترجيح نكن أسباب مير جن رنگ خوا چرم خوا قامة خوا تو شكل خوا زمان خوا كو أسباب ناقينيوان سنة اختيارين هاني بمرة شيء نبون ای بریامن اما تو وی قیاس دکی دو ها اوانا جی وک من بون اوان هر دویانا دایره انفوسی دا دنیرم ببجن لی درو ای خارج دایره خارجه بجن الذي جعل لكم الارض فراشا اجا سبب ديتر اي دربين دما قالوا سبب هنا وقت مرا دورا خو بنهره لبرنگي خو بنره لجوري خو بنره راسي خو چپي خو بنره تو دليل هنا كو موسى من مجبور دكن من بربع عبديتيه ددويج براسي خويا كو كانت عبديتيه عبوديه تخب خدي بقري تشتكي وهي جبلي الذي جعل لكم الارض فراشا اويك بنيرا ارج وركي وكيد وشككي راخصيه هم راخصيه دوي او كيد راخصنا هنا اما بيجن خوارنا وسر راخصيه حبجي راز جيكي كوني كاربن لاستراحه بجيانه تيدا بكن تيدا بجين استراحه قهويه مالاويه كريم وقت مالك جوره فراشا دوشا كده معناه وكده والسماء بناء وآسيمانجي كريا بانكي يعني اوجي اواكي نفكر او آسيماني هانيكو لسرتيا مي بسترك جيد بشوي خويادكم كو فالاهيا كهم حتى دشنا وصايه خدي تعالى بالطبقه سر طبقه جبهنك طبقه يعني امي بين بتيريجن جعرين وان دمجا امي بيجن بوك طبقه اوزوني هناك جي امي بيجن دنگا او دكن دشينن سينيالا دشينن يونوسفير هي انا قالك طبقه حفت طبقه آسيمانا دوي نقطه ده هي خدي تعالى فان طبقانا هديك جوانا جي امي بيجن جوانا كافرين وك غوما امي بين دكفنا وان كافرين آسيماني خدي تعالى وان وكايد هندري آشخينا وان دهيره دكه توزو دمان دي بيجن ستيرك كات امبيجن حاج حالي خدي تعالى آسیمانی موسا او کریکو نهش دیوان کبین آسیمانی لسری ما کبین ما بپرچقیدن داویا حیاتا ما بینن ما فتنه و فساد دیوان هم جمع بوان تیریجن کو بدن ما دکارن جعلی بکن حیاتا دنیای ما بجن بکن کو مرن کاربته ده بجی و هنگ جی هنم ببین گرما و سرما او که دپارزن طبقین جیرتتی نمدهلن کو آب بشه طبقه کجور داوی بجمیز نبیشن داکه يعني نهيلك او آوا كل روی عرديك بجرماي خدي تعالى بدندك وتصفيتك فاقشدك صورة باران رحمتي ده ترزي برفدة دادخينه بفازاي ده نشوي وقتك قالك كنده داوي لفان آفن بحراده كحبون وداوي لوان بهاتانا وجيان ده حياة دنياي ده نمانا نخوة او كريم بيجن والسماء بناء سماجي ناوك سماجي نفالا هي كما وصايا شخوات دي خدي ترى آيات كده بيجا بري خبدا او كما سورة الملك ده بيوصا بنركاتي او كين تشتكي نهف قرتي تي ببيني اما بيجن وكاي قلاشتنكي وكاي دجبريكي وكاي تبليويكي تيد آسيمانا ببيني ديسا بنره تجارة نري ديسا نرينا خا بزي فرينا ولا آسيمانا بنرتيه دور ده والله كي ببيني ناكو كي تبليويكي تشخله كي ببيني دي شعبيته فجره
وصا وستيا يوغر جحال وحمد خوا كاتيه اما بالتمام دبر كائنات آلات خجيكو بكار بينا ويبغر لي تو تشغاليان وتو تشتين ناكوك وتو تشتين كسر برداي ويد كائنات ده پیدا نکه ووستان دي وغره وتسليمي ربي خبركو وجد بن حاكميته بن حكمرانيا ويديه ناخو اوجي بنا اوجي هاتيه آوار كرن إذا شكر يا أمي باشا آسمان دستي ويدا أرض دستي ويدا جمرة كردوشك ورجي بنا كجور إدنا براوان دا تشنت قومن عورد شنتين باو باهوز وهكذا حادثين شدمن باران ترس فرتونة وأنزل من السماء ماء ورجي ورتاوانجي بني دائرة تصرف إيديا ورجي بني إدارة ربي عالم إيديا ويدريجي نسر بردائية شما والسماء وأنزل من السماء ماء جاء آسمانا آف داخست داري ببخاري بكلاوي وهكذا دار خجوري بجرمي جويدري وأنزل داخشواك نزول آيات شان آيات القرآن نزول بو داكات شما رحمته جور داتي أفجد معناها وصا بو حياة إنسان مادي وروح برين ديتر وصا حياتيك أو نبأ نابج جيان نامشة قلت لازم أو داخست نفس أجبر خدا كد وأنزل من السماء ماء آف داخست يعني ده شكل ترز وبارن بفع نتيجة أنجام يك قدر بن آف فأخرج به من الثمرات تشجع دردك أو أواري بن باران لسر ما باران جانا وقبي تشبيسكين أو كجيل سريع ما أخست بترزي أنجام شيء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم داري وان حديثين كده قوم نبي وصاج برخوية بري والته همي تام مركزا مسألة ده تام ناوندا مسألة ده تم بخا قصدي أما بكو بري والته من الثمرات رزقا لكم جبركو رزق جبوكو آوي داخنه هم حيواني بي خدي ببن ويش گوشت حيوانا ويج معصية ناوي بحرا ويج أمي بن أو تشتكو بن أنجام آوا كوداد كذا كل برنكي وشين دبش داراج قوليه داراج إذن كوان وهكذا كو أو دبن بيدا دبن جوي عرض حشك أمي بجن كو تشت وان دندكين مري خد تعالى فالق والحبي والنوى وان فدك أمي بجن والنفس من نواي دوان جيا كده الخسدي ده هي حفتي حتى جانا كأمي بجن وك هن سنبلن هناك حتى حفتاد هي كده سد هي وهكذا كو خد تعالى تمثيلاوي الدم بفي أوا يعني من الثمرات جوان فيكين هانج بمان ميوين وان رزقا لكم رزق جوارا جويدري بو أوا هاني كدادخه نخوا أرد دستي ويدبو آسمان دستي ويدبو إد نابرا وان دجي دستي ويدبو والايل كيدر دما تجيدنا ما ند أرده ده ند آسمان ده ند نابرا وان ده نخوا أي إنسان ما بالربوبية أخوه ببرونو أن أخوه بإدارة كرن أخوه بتربية أخوه تمام كائنات دست مدية تمام فيدة وزرار ود دست مدية ناخذ شيء لكن أنجامك تقدر كيف هم بريمة فلا تجعلوا لله أندادا ناخذ إيدي هنجي جو خدي تعالى شريكا شيء نكن هفتايان شيء نكن هفاران شيء نكن أبي حتى في درجة خدي بيشتي أمانة كيجي بري خابدن فيها أفجي تأثيره كويجي هاي تأثيره كسي تناي إلا عربي عالمية خدي تعالى قوتنا دانا ما دماكو أمري ويتيك أمي بن جمد دكشينا أم نكر نفسها قداوي بكشينا أو نفسها نيوي دمينا وأم دكهبن أم يسار هالشي قادشن تمام مخلوقي اللي ترجي وحانا حبونا ما ندستي مدايا دستي ويدايا خواهی کرنا ما ندسته مدايه خاطنا ما دنیا ندسته مدايه شونا مجی ندسته مدايه بله نخوا ارد آسمان ید نابرا ویده همو ید نابرا وید دسته ویدنا فلا تجعلوا لله انداد شريكا يعني دوی معنی ده جوان شريكا هف پاران جو خديره شيء نكن وأنتم تعلمون يعني أما بين صفات أي إنسان يا أيها الناس دس بيكر وصفه داويجي قلت وأنتم تعلمون وندزانا يعني وصفه إنسان علم جمع إنسان هيا زانبون
جهف درخستن و دابر هفداندن لجم انسان هيا دوی انسان خوا نخابینه نکه مینا حیوانکی بچاوی حیوانکی یا ازی بخم و وخم و رازم و الکیف خوابنرم ایشه خوا تشتاکی دینه نایم نافکر میوانشتی کورو امی بیجن او کو وانا جمرنا لازم حاشا ناوصايا يعني أبي من عقل كو بني كو خدي تعالى دناف تمام مخلوقي ديتر ده كو عقل كلي إيج هفدار خستني إيه دابر هفداني إيه كو دقيجة أنجامي كو دايته أو عقلي هاف تشتكي اشتاد خوازه نتني آوا كرنا أذ بناين أمي بيجن طرطرة مزن أمي بيجن دنياي بباتوني تجابكي أمي بيجن نبوي آواي تاني تيجي هاشتنا اگر ون بزانبن اما بجان پاسا وگرن مقصدا ویا اساسی کو هن تفکرکی بکن هن ببینن کو دوی کائنات دا جی شریک جی تأثیرک تشتک کو یکی تأثیر کاربه بکه د دنیای دا د کائنات یکی دنی راتونه ونی ببینن کو برنو آنک هیا او جی حمود دستکی دیه واحد احد دستي ويدا يا اف برونو انهاني او بشتي ويجا مك انجام كو ببينن كو اوا خلقياتا و خجي وي شكريا بابو بابيري وجي وي شكريا ناخوا وني ورن غوتنا بيشيه وني بيجن باوايا كي فتري يا ربي ام باوايا كي بداخوازا بخواستنا خو برزامندي خو ام سري خو جتره دتوينن ام هفسار نفس خوا ددن دستیتا ام ایرادا خوا دسپیرن تا قنجو باش قنجیا هری بهتر تج بو مزانی خرابین کو ام دکارن تکونه و انسانیت خوش دست بدن جری در کم به تمامی های تجویجی هيا یا ربی لو ماکو ام بری خدنتا ام دبن عبدیتا و عبدیتیا هانی شرفه کم مزنج بو ما و امی بوی جتاریتیا نزانیه برخوا ندیتنه امی بیجن کفره دلالت فسقه فجوره خلاص ببن ده حیاتک کرد ده اف دندک پچوک یه انسانیت ده انکشاف بکه ده وبه نوا ببه ده امی بیجن ببه دارک توبای بسایا و عبودیت ده کاربه جه درکبه اف مقام عبودیت تا حتی مقام محمود امی بیجن کو دسر تمام کائنات ری حتی وی داری کو دچه اصل خدا هر عبدکی من باورمند او سجاده یا امی بیجن کو بکی نیم متر خاره کو دچه سر وی داری باور بکن او پاجه که یعنی دریه که کو تو درباسی وی هیلادنه دبی کو تمام کائنات لپی تدمینه و تو یکسر برای خود دیوی و جوی را دبیجی پس نوید دی حمد دیوید کی اعتراف دکی که رب عالمت بیجی از تنه عبدیتی اشترا دکم و تنه آریکاری اشترا خوازم جبر که تو تأثیرات چو کسی جی آوی پیفتر دی کائناتی در نابینی لما تو تنه تو بیجی تنه تو خوابتا وگریدم و تو بیجی ام خوابتا وگریدم به تمام ذره خواست خوابتا وگریدم تمام حسیاتی خوابتا وگریدم ازو تمام باورمند خوابتا وگیردم چاوا که تمام کائنات خوابتا وگیرده دماغ بیج ام او نونا نعبدو دفه دریده معنی که گله کی کور هيا خدای تعالی دفه معنی ده عبودیت بک نصیب ما عبدیتی بک نصیب ما و شرف مزن بک نصیب ما کو ام وظیفه خویا اصلی بجیه بینن کو جره در نکوین کو امی بیجن زار خو درو دور خوجی لگور وی حقیقت تبگینن حفدو هشیار بکن چوا کو ریبرین ما ریزانن ما پیغمبران هاتنه امی بیجبو کو انسان اشیار بکن ریبریا وان بکن امجی بخانسی زانبون خو حتی بهتری وی بحیات خو براستقینی خو براست گوتنی خو ببجن ببن علامات استقامت ببن علامات ريك راست ببن علامات جيانك راست جبو خو مالباتا خو جواكا خو وجواتا انسانيته ان شاء الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.